Pynkyntang jong ka parish, but Pynkyntang jong parish priest, Father Bernard Lalu, Father Sunrop, ki dekat jong ka PPC, but ki parabangay baro jong ka Cathedral Parish, gi priang sngau bahaya pi baro hakane ka sngi kuot ka sngi kentang, kabangin yo prangut ki deacon, banlong kita ki Lyngdoh sad. Gi priang sobha kamtam, Ye Archbishop Baejengi, Your Grace Victor Lyngdoh, ki provincial baro, but ki padar, ki sisters, but ki reuniam, ki badan hakane ka lempung, but ki jengi shngan habangi iya ki Lyngdoh jengi. Ni priang subha ya ki deacon baro, ki bansha kentang hakane ka sngi, but ya pi ki kime ki kpa baet. Ki balapan kot ya ki kat kane ka kerdan. Bari ki bahayeng bahasem baro ki badan lang hakane ka jinglenyam. Ipa ni priang buram ya baro ki pa ublay ki banajan banajngai ki balapoy na do menemen step ban pendap ya kane ka yeng maniba. Ublay shibon mentang akot ni ba Kenneth Khan ban ahangi ya ka biodata jang ki deacon ba jangi. Kato kani sepang kedikon kiban sasya kentang Lyngdoh. Udikon syan bolang Mauri CSC. Uday ukun benengkong nagisan ngut kikun jongiba Black Star Lyngdoh pengrup badikong berinda Mauri. Lakai u hagan riu tarik unaitung hakandai spa kandai puar hagasnong laikor. Uday nagajia selok kipadar Holy Cross naga Parish laikor. Kaktinim sngi juu kalong ngandon rengkat bat pi barabor lasot na Matius arpupra arpo. Udikon dibit nongrum MSFS. Uday ukun basan naghinringut kikun jong iba Atarius Dinching bangkwai hing blay. Badikong Philomena nongrum. Lakai u hagalai terik urempang kakandai spa kandai pusan hakasnong mautei Ribhoi district. Uday nagajia selok kipadar Missionaries of St. Francis de Sales, Naga Parish, Maubri. Udikon table lang malingyang CMF. Uday ukun basaw naghindrungot kikun jangiba Terencius Kurba, badikong Blinda malingyang balaklano. Nakayu hagakat pra tarik unopra, kat kandai pusaw, hagasnong madan umsaw soyong. Uday nagajinga selok kipadar Clergy Missionaries naga Parish Marbisu. Kaktinim sngi juu kalong amday mapi kibala jid yang ngaken na jid yapi. Balasot na gospel kumuyanis katsan kanriyo. Udikon pagupar syadap CMF. Uday ukun bahnyaw nagshipongot kikun jong iba Yohanes Sujay badikong Sabina Shadap bamkwai hayeng blay. Lakai u hakar pernyaw tarik uleber kat kandai spa kandai puar hagasnong tengam. Uday nagajinga selok kipadar Clergy Missionaries naga Parish Maulasnai. Kaktianim sngi juu kalong to bread hu yagijing kuslay jong pi baro namar usumar sukher yapi rasat na siti benengkong Petrus san nyo. Udikon table lang karbani. Uday ukun kadu naghinyongot kikun jong uba mixon walang badikong sika karbani. Lakai u akar tarik unailar kakandai kandai penriu asaw samper. Uday nagkakanhun kipadar Diocese naga Parish Sao Samper. Kiktinim si juu gilong syanungan pet nagakmat jongme lasot nagasam sispa alay kundai nyaw. Udikon Theophilus N. Bani Masar. Uday ukun nangkong nagilayngot kikun jiba Lawrence Carbani
badikong Merian Masar. Lakai u hakarpsan nopra kakandai kandai pusau. Udai nakakenhun kipadar diocesan naga parish Umpling. Kiktinim singi ju kilong kamesim jonga kasno hame kakti kamon jome kasyan yanga melasot nakisam repupra pra. Udikan Ibansis Rembai, udai kun kadu nagi prangut ki kun jongiba Sebastian Madur wadikong Petronila Rembai nagasnong That Nong Yao kabaha bapok Parish Maubri. Lakai u hak santrik ulber kat kandai puar hatat Nong Yao udai nakakanhun ki padar diocesan naga Parish Maubri. Yaktinim sngi ju kalong ai gakti jome kanlong kabakloi menyerap yanga naba ngalajit yagikum jome lasot nakasam sispa kakandai iwei nyulai udikon Prime Minister Alvin Yauram udai kun balai nagi prangut ki kun jongiba Thomas Bilas Yauim badikong Mary Ann Yauram nagasnong nong sken. Lakai u hak sitarik ulber kakandai pusau hanong sken. Udai nagakanhun kepada diocesan naga Parish Punursla. Jaktinim singi ju kalong pidei ban id ilau para beriu kumeladehi. Lasat na ke Gospel kum Markus kadar laipuwe. Kini kepada bangit kidei prangut kidikuan kiman sasya ketang Lyngdoh. Yang kecing kerpat, kita kiba rak kamera kiba mendai ke official photographer, nggak ada lupa ki official photographer yang ni kiba rak kamera sobat dan kecik ajumpi, wadam tur cekman. Tersobha mentang kerpat ke kuar banyak lami kecing kerpat, sobha yang lang berakat. Naga kot Lyngdoh ke number jing ruai ke beningkong, naga linti beneng lai spa Sao Pau lai. I would
Maka kerteng pa barukon barumen sembakon. Kajing sukutrai kandan berboreng kat bat pi. Kat bat piru. Kohen men ko para. Dungin kubur bangilong kinong pop. Kenang balong bala kre baleniam. Ia kajing maya bakod. Nga pla, hau play padon por paro, pada pi kohen men ko para, bangalale pop shibun da kacing perkat, dekektin, dekekam, pada kacing le kelet, da kacing le palat chunga, da kacing le palat chunga, da kacing le palat bakrau chunga, namar kata kerpat kamaria bakut, bayai sakatay soti, Yaki angel bakiru kuat, pada pi kohen men ko para, manwai na kabenta chonga, how try uplay chongi, uplay badon bor baro, unis na yangi, andalamap no yaki pop chongi, unyalaming baro, siya kaching bom chukot. Glory
ngin yadwai. Ko try ko belay chongi. Me bapendon kam ya kajing sakri chongki Lyngdoh so belay. Bon sen syaryo pai chong me. Tu ai bakini kitikon chong kapalang chong me. Ya ke ba malajet menta kasngi. Na kapanta ka deiti kajing long Lyngdoh so belay. Bakin yai ne akajing kongu ya kamon chong me. Kenang bada kajing syakri ba kajing im chongki. Ken penden buram ya me ha ukres. O ba im basen sharan kat bat me. Ha kajing long kawai cho men sim bakon. O blay junom la junom. Kajing pule naga kitab u Jeremia. Kaktin utrai kala keren hanga kaong. Shua bangan seng yapi haga kpo ka kami ngalabu jengut yapi. Bat shua ba enkha yapi ngala Pynkyntang yapi. Ngala thung yapi ban long unong yathu lupa yaki jaj benreo. Tengal ong kuk try ko blay ha kami ngam nang kumno ban keren namar ngalong tang ukhna. Andrei try ula ong hanga. Wat ong ngalong tango kena namar syabaro kibangan pha yapi pidei ban lake. Bat kat ya kabang hukum yapi pidei ban keren. Wat syapting yaki naba ngadon ringkat bat pi ban yada yapi uong utrai. Nangta utrai ulak kader ya lakakti bat ulak ta ya kasentur jonga. Bat utrai ulaong hanga. Hakami ngalabu ya kiktien jonga. Hakasentur jongpi. Kaktin jong utrai. Kasam shispa shipo naga kot Lyngdoh ka number ka basaw naga linti beneng praspa lai.
kajing pule nakikam jongki apostol. Akito kisngi. Upolus ulapaktin na Miletus sa Ephesus. Barulakot jiki sa ya kiteman kisan kabalang. Barhaba kilawan sa uloong haki. To sumar bhai rade. Bat ya kenhun lang brot baro. Akaba umun sembukut ulatung ya pi kinong sumar. Pancarai ya kabalang jong utrai. Akaba ulakam kenti talaka jong kasnam. Ngatip ba anda ngalek no kisuri runal. Kin sawana pedang jong pi. Bat kin om pelaj ya kekenhun. Bat na pedang jong pi. Hi kin sami ki breu ki ban kren ya ki balam ler. Ban kring ya ki senran selade. Kumta tohusia. Daga bakan mau balai senam kenti ngam sim lasange bat sengi bat met. Ban kentu ya iwei pa iwei da ki jingjau umat. Bat menta ngai ti ya pi hau blei bat hak ten jong ke jing ai jong u. Ubala bante ya pi bat ban ai ha pi ya ke jing yo pateng hap pedeng baro kito kibala kentang. Anda ula dep kren kumne ula dem kosiu bat ula duai lang bat ki baro. Kektin jong utrai. Utrai undon rengkat bat pi. Rengkat bat piu. Kacing pule na gospel baku. Kat kumu Matthews. Ha kata kapor uci sula khot shalade yiki khat arngot kisenran chongu badula ai haki yakabor halor ki mensim baman ban beno yaki bad ban pen koj baro ki chingpang bad baro ki chingkreu ki kerteng chongi khat arngot ki apostol ki dei kine nengkong u Simon Yau balakot Petrus, badu para jong u Andreas, u Jacob, u Kun jong u Zebedee,
badu Yohanes upara jong u Philip badu Bartholomeus, u Thomas badu Matthews, u Nonglum Kajanam, u Jacob u Kun u Alpius, badu Thaddeus, u Simon Canedius, badu Judas Iscariot u Balashet Kelaya u. Yakini kat arngut u Jesu lapa banyalap. A gospel jong utroy. Begitu baru kibadai bancak Pynkyntang Lyngdoh soblei kinuan syakmat. Udikon bahagu Parish sedam. Ngadon hang ne bat ngakloi. Udikon David Nongrum. Ngadon hang ne bat ngakloi. Udikon Shan Borlang Mauri. Ngadon hang ne bat ngakloi. Udikon Tei Borlang Ngalingyang. Ngadon hang ne bat ngakloi. Udikon Evansius Rembai. Ngadon hang ne bat ngakloi. Udikon Prime Minister Alvin Yauram. Ngadon hang ne bat ngakloi. Udikon Teibok Lang Kharbani. Ngadon hang ne bat ngakloi. Udikon Theophilus N. Bani Masar. Ngadon hang ni bat ngakloi. Lyngdoh saat badan buram. Ya kami buku jengi kepalang kegerpan iphi ban Pynkyntang. Ya kini kihimen ki para jengi ban simti ya kedeti jong jinglong Lyngdoh soblei. E tip ha bakini kilong ki babit dor Ngayeng sakhi ban dalakli bat toket nagi pait ba Agastan ban kejingkubur jungito ki badan hagaban penhe pensan penang penstad iki lashem bakilong ki babit dor. da kabasyania hakachirap chung ublay try kunrat unong penem chungi u Jesu Christ yakabor bag etiar mangalayo na ublay ngajie yakini kihinmen ki para chungi banlong ki Lyngdoh so ublay baro lang siajarngu yami kublay try kanran siajarngu yami blay try kunrat. Kacing kublay ya pi baro ningkong yai faradichat majau bika jenara changi para Bernard lalu Paris Press wa Chancellor changi Ifada Provincial badan hangni Para Abraham Para Joseph Mapla and Para Francis Sabu ya Lyngdoh baro ki badan hangni baro ki sister bawan hangni kiruniam shinram kantei imei pa bat kinmen ki para ki bahaya sem jongeni ki frangot ki dikon jongi kam tame yakine ki prangot ki dikon iban sios rembai
Prime Star Alvin Yauram, Theophilus Nangkiu Boni Masar, Te Bolang Karbani, Hakupar Shadap, Te Bolang Malinyang, David Nongrom, Bat Shan Bolang Mauri. Kini Kidikan, Ibau Blay Lakot Yaki, Bat Kila Jubab Yakajin Kot Jungublay. Pakistan be Kublay Piro Iway Payway Baranangni, Nadu Kwayar Changi, Kana Duan, Yapiba Ro Iway Payway Wachibatalang ni. Ublay Lakot Yakiniki Prangot Kidikon Changi. They ublay Blasdang Yakajin Kot. Haba Ublay Lakot, Kila Jubab Yakinikajin Kot Jungublay. Nias ngau ching pelepen kong, Prophet Jeremiah, Wayne Prophet Bakrao. Shuaban pun ke hakpo ke kemi, ublay lamang ya u. Para balakai u apratay, ublay rachit ya u, ulakod ya u. Ban long prophet, banelap, ban penbena, ya kehima chu ublay. Hoi prophet wang ngadang kena ngadang red, ublay wang ngadon dekat bat pi, ngan senran ye pi, wat tin, ngadon dekat bat pi berbor, hadu kebawai nok pertai. Prophet Jeremiah lakongu, lalong prophet Bakrao, banelap, ban penbena, bantai, ban penbha, ya kahima jung ublay hapa Israel. Tadi kecing kot jung blay balai kemon jung. Pias ngau jing punebaan ki kam jung ki apostol. Paulus berkuat rakren ki para nong trelang bara. Jongin yang sakilang dekat jing Shirham, dekat jing Yatali, dekat kitlang ya kata ke kam jung blay. Kenapa ngin job persyai ki bor juga jing dum jong kani ke pertai. Ublay lakot ikini ki prangot kitikan ru. Ban trelang makabalang. Ban penyar ki macu ublay. Ban pendu iki bor ka jing sniu. Da kamen sim jong aji teli ka jing iye jelong kawe. Utrai Jesu lakot ikarangot ki apostol. Nengkong lakot iki ban long bandan dekat batu. Kabar lakot yaki ban pendu yaki bor jika jingdom ban bekra yaki bor yang boman yaki bor yaki ksuk yaki kray berbalai ban lialap yaki hima jang ublay shiru kabakot ke pertai bat kisenran ujisu kila le ikata kala ya satlak ke pertai wat kari India jang iriu lawan uwe na kisenran Thomas apostol. Bat kan hero kan cikot jung blay betangasi kalong yakini ki prangot ki dikon balle kum ju batre kum kileng do jung blay dongin pusan keniat yaki kam katukan ne ki kamram jong ki Lyngdoh jung blay kini prangot ki dikon bat ki weru ki Lyngdoh badan hang ni kadai lang ya piru Lyngdoh baye nengkong Lyngdoh ulong atiar banker kui ki badon kambaro habakut joka mas mat ki we ke ching le anyamru bar bol ki Lyngdoh ki kerku ye ki pa chong play larangi pe kitab Genesis Melchizedek balang Lyngdoh la kerku yo Abraham Genesis khat saw khat nhiều at saw mat ki we ki ching thoru namar kata ka kamram ban kong ki Lyngdoh kalong ban kerku ye ki we kerku bar bor ye ki we bar Lyngdoh day unong syarai lada don nong syarai kan sadon bun ki ruhura kacing kulmar hakabalang ubtau Jesu thong ya Petrus bat baro kinong bot chu kiam kinong syarai ban syarai khot jong kabalang gospel Yohanes athuwei khat san khat kendai hapo Caesarea Philippi Jesu lai bor ya Petrus
Matthew kan riu lai kan lai arpo mari ki wei ki apostol kum chu khat pra ka bor ban lau bat ban loi ya ki pop ki sang baraka chu ka por ban sharai ya ki pai chung ublei ki Lyngdoh ki de ki nong sharai lang ya ki prabangai baro rengkat bat u bishop John Jelaniam balai u Lyngdoh un long wat ya ki nong pop belasakama man penyasuk ya ki bat ublei ji Shillong baulawan ban wat ya ki nong pop Lukas khat khandai shipo shisha lelam bon ngut Shakalentik jangka jingkal labamot. Dan katukan ni kinuksa ka Bible. Ya kan take bakalim gospel Yohanes prai way dukan way. Lelam ya kaban kalabamot. Ya kan take balayam kejat jong uha ying Simon Parisi. Lukas nyau life and real san po. Yau sakayo sundang pop bakrau. Lukas katundai way dukan way. Ubreu bapang yap chilian. Markus ari way dukanar. Kumta terter. Lengba ke farsi. Ki babon u Jisu lakadau. Kumno ki Lyngdoh ki de banwat. Ya ki nong pop. Ban pai syu play. Ban dup kala ke bomnot. U Jisu la pen kubor di karanut. Ban map ki pop. Lo ai do ki ya umen sim bakuat. Gospel Yohanes arpo kat kendai do arpulai. Ki Lyngdoh jong kabalang Katolik. Ki pendap ya kani ke kamram. Pynkyntang haka sakamen jong ka jing ma pop kani ka snem arajar pusan di ka snem jong reconciliation jing kelabamot Lyngdoh paro de ban treshita menu snem balong atia pan pai ki breu shau blai masau Lyngdoh duai na ka benta ki kun ki hajar kumbau Jisu la duai na ka benta Simon Petrus Lukas harfar at lai fuwelo lai far Habaro ki Lyngdoh di banduai na kabta ki paitba ki padon kam. Jisu la duai nam tabaro ki nong buat chungu. Gospel Yohanes khat nhiều. Basan Lyngdoh ye ya ka jing khot chungu play. But yai wat ki we ki samla ban long Lyngdoh ban teng ki kam jong ka balang. Kumbau Jisu khot betakasi I karangot ban teng ki kam chungu. Hang nia sla prate. Kum chiro Lyngdoh be long ki atia ban khot ik kena samla ki babha ban long I nong buat ha ka kris awan jong utrai ka ban riu Lyngdoh long ngoyalap ya ka tin ba kahima jong blai ngi tip shai ko kum ba krau tu khadu jong Jisu shwa ban kiu shepaneng wang kilait na markata shikajai ban riu baro yalap I kahima jong blai gospel jong Matthew arpo pra ka kandai tu arpo Namar kata ki Lyngdoh kenam de ban kelat ya kan ka kam ba krautam ban yalap ya ka hima chung blai ka ban nyau u Lyngdoh pen tengen u pen ergiu u sngau lam ya ba syam cenjar hang ne sla pertei kum Jisu long ha ka kan thei kong wat yam kum churu u Lyngdoh un pen tengen ni ka ba song si bat ki badon kam ching e badon ka ching e Kum Jisu ba julet jengok ya ki ying sam. Kum churu u Lyngdoh u saksam ya ka por balet jengok ya ki rut khot haka tnum ying jong ki bara. Jisu pendu ya ka bor jong boman. U Lyngdoh ru un weng no ya ka jing sneu harukam ha preng jong ki briu. Kamot un ya le persya ya ka jing ya pat ya pra ka jing ya shun ya isi ka wat ka thama. Long ki atia jong ka jing ker khu ba jing dwai jing pentengen ni ki wei. Kaba pra u Lyngdoh un pelaj por ki jing tuai ho Jisu. Jisu la jiet ki Lyngdoh bandon batu. Gospel jung Markus lai khat sao. Ka jing khat ban kong ni bandon por banduai berbor. Kum jiro ki Lyngdoh di bandoi banduai berbor. Kadang ban mi sibon ka jing yo jing ker khun au trai. Bakandai u Lyngdoh ulong ksiang no ya sai lem. Ya Lyngdoh la thung ban long unong mi khamat ki brio khamat chung play ban terwai ka ching ai be ka ching knya na ka banta ki pop shiti ki bruj san iway na ka ni ka tao un tuai berbor na ka banta ki Pakistan hapo ka ching suma sukher chung u ka ba shipo Lyngdoh ulong no hikai unong sneng unong krau Jisu long hau Simon Petrus
ban psa ban charai ya kilang brot Yohanes at fuwe khatsan du khatkendai kata kamot Lyngdoh on psai ki Pakistan leng bakak tin ublei bat kayu khares pakhuat bat ki wei pat ki sakrament ru kum chu ka bakhan wei Lyngdoh on petengan man lau Kristan hau Kris Lyngdoh ulong kom ukpa psa Stephen Kong jong Petrus jong Paulus Thessalonica ad nyau du khat ar bat sumar ban sneng ban krau ban maham ki Pakistan khnang bakin yo terwahaki yau Jesu klam jing topria klam du thodang bat klam jing staa ru am makata di kamram ju Lyngdoh kawa khanar Lyngdoh abri ban long ubaru play ha kamariak sti kabalong ka kemi chong play ka kemi chong ka balang kini katukan ni ki kam ke bakhama khamat chong pi Lyngdoh ba i le ekani phi sayo ka chikar khu no play ngit wa ya phi ki bai assemble it ki khon chu play ngit wa na ka menta ki Lyngdoh chingi baro patre ka achri si chingi bakin treasure ham na ka menta ka borom chung play bat ka borom chong ka balang eni ro yo Jesus Christ Cô khôn bây nhẹ xóa ba phim xa Pynkyntang Lyngdoh sộp lầy cả lòng cả đế tì trong phí bà đea thu hóc khamat uniu bạch bạ bạch lăng ya cả chính thu mu bà xì xa bà bà hóc trong phí bà chim tì cả nê cả cam Lyngdoh sộp lầy tế phí la rai cốt bà phí cả môn xì xa bà chim tì cả đế tì Lyngdoh sộp lầy Gom ki nong trei lang ba bidor jong Lyngdoh sat hagaba sumar bat sai kunhun lang brot jong ublei apo ka jelam jong men sim ba khoj pilarai kot bat piman bat pendep ha kat gom ka jing start ba men sim ba khoj un ai happy ya ka ni ka deiti bala pen kham ti happy ban pen priang ka jin ublei Daga bayalap ikubor babha, ba daga bahikai penia ya ka jingei Catholic. Pilarai kot bat pimans kem, bat penmenta daga jingru play be ka jingei ya ka jingem ya ka jikai, ka jingle jingkam jong Jesus Christ naka benta ka boram uplay bat ka jingkiu irat jogi pai ba Kristan ha ka jingem play ba ka jai bat kham tam e ya ka jing knya yu khares bakhuat ya ka sakamen jing ma pop jing penyesuk kat kum ka chi kai pateng jong ka balan pilarai kot bat pimans kem ban im sngi ban duriap lambat ngi ya ka jing duai ban dum yo ya ka ji snai ublei naka banta babun balang yau ba ublei ula pen kham ti hangi Pilarai kot bat pimans kem bat yasno atlitelan man nakasi baru pres Lyngdoh rang badu bala terwai ladi kumu jingknya batlem hau belai pa bat lem baru bat Pynkyntang ya ladi hau belai nakabanta ka jing penem yau kon ben riu
พีกลอยบัดบุรมบัดกองูยาวลึงดอสัจเจลาบัดบาโลจังพีหักหอกกัดกุมกะหุกุมอุบเลย์ไตรกันราดบลัสดังยิกันดิกะคำกับพาพีอุนเป็นดับจานายกาพีกลอยบันบุรมบันกงูยาวเล็งดอสาจลาบริบาโลจังพีหักหอกกัดกุมกะหุกุมอุบเลย์ไตรกันราดบลัสดังยิกันดิกะคำกับพาพีอุนเป็นดับจานายกาพีกลอยบันบุรมบันกองูยาอุเล็งดอสาจลาบริบาโลจังพีหักหอกกัดกุมกะหุกุมอุบเลย์ไตรกันราดบลัสดังยิกันดิกะคำกับพาพีอุนเป็นดับจานายกาพีกลอยบันบุรมบันกองูยาวเล็งดอสาจลาบริบาโลจังพีหักหอกกัดกุมกะหุกุมอุบเลย์ไตรกันราดบลัสดังยิกันดิกะคำกับพาพีอุนเป็นดับจานายกาพีกุลาบันกองูบันบุรมบันกองูยังงาบันน้องมีปัตเทงจงงาอุบเลย์ไตรกันราดบลัสดังยิกันดิกะคำกับพาพีอุนเป็นดับจานายกาพีกุลาบันบุรมบันกองูยังงาบาดกินน้องมีปัตเทงจงงาอุบเลย์ไตรกันราดบลัสดังยิกันดิกะคำกับพาพีอุนเป็นดับจานายกาพีกุลาดมบุรมบัดกองูยังงาบัดกินน้องมีปัตเทงจงงาอุบเลย์ไตรกันราดบลัสดังยิกันดิกะคำกับพาพีอุนเป็นดับจานายกาพีกุลาบัดบุรมกองูยังงาบัดกินน้องมีปัตเทงจงงาอุบเลย์ไตรกันราดบลัสดังยิกันดิกะคำกับพาพีอุนเป็นดับจานายกาโกบเลย์ก็ประบังเอจไปทุนยัดวายอุบเลย์ปาบดันบอร์ตัมอุนเทกันหายกิจงกิจกันคู่จงูฮัลโหลกินีกิสักรีจงูกิบาลชาจิตนักบันดากกามลิงโดสอบเลยเต็มข้อสิวบารอ Utrai tui se
Joseph Bakun, O Petrus Bad Paulus Bakun, O Andreas Bakun, O Ioannis Bakun, O Maria Magdalena Bakun, O Stephen Bakun, O Ignatius Bakun, O Laurentius Bakun, O Perpetua Bad Felicita Bakun, O Agnes Bakun, O Gregorius Bakun, O Augustine Bakun, O Athanasius Bakun, O Basilius Bakun, O Martin Bakun, O Benedict Bakun, O Dominic Bakun, O Francis Xavier Bakun, O Ioannis Bosco Bakun, O John Mary Vianney Bakun, O Anthony Mary Claret Bakun, O Francis Cecile Bakun, O Rosa Bakun Jangkalima, O Teresa Bakun Jangka Kolkata, O Maximilian Colby Bakun, O Catherine Bakun, O Theresia Bakun, O Alfonso Bakun, O Ryuhok Baroshin Rang Batkintay, O Tray Tuisneyani, Nagijisniyo Baro, Nagapo Baro,
jing maya jong ka jing Lyngdoh jong mi da ka jing ya ba jing mi pa jong mi da ka ba pa yu men sim ba ku Tuya daya kabalang baku jomi Turiyaw pa baku Ibisyo Baya Lyngdoh baro Wajing subajing atli akibi baru Tupen sekan batu penkelan yang ia kajing syakri yami Tuger kuya kini kiba melaji Batu pelong ya kiki baku Tugerku ya kini kiba melajin Batu pelong ya kiki baku Batu ria kina kabenta kikamba kenta Puji suku kunjung play body O Christus ngabiani Ko trai ken rat bat ko belai chongi to ngau to ngap yangi to the kar hai halor kini ki khon chong me ya ka chingkar khu chong ma se ba khoj ba to pen kan pan kham ti haki ya ka bor ba ke tia to ka jinglong Lyngdoh so belai khnang ba kini ki ba ngila terwa hami ukpa ba ye subun Kinyo name ya ka jing senran ka jing tenlenti bat ka jing kerku silenter ka jing em jongki dau kres utrai jongi amen iyeng ta
Hey, tuya don lembat ngi, au try kanrat ko pa bakhot. Ko blay badon bortam, ko blay na bom jukot. Me balong katlong bakatamay, jong kaburam, bakakardan long briu man briu. Me balong unong sam benta, but nong tekar hai ke jinga e baropa. Ma me ba pertei kamariang kami, na me ba ki e baro ki ne bat kiskam. Ma me kain babu barbatong ye ki kardan ba per. Ye ki nong bot ki nong rap bakarpang. Jong khon jong me uchi sukres. Daga bor ba ka itiar man sim ba khot. Khnang ba men dop pen long kur Lyngdoh upai jong me. Na du ka jutang barem lami ki kam. Balaseng labu da ki niam kirukom bakan jablay. Hadid ba mlatong yo Moses bat aron. Halor upai jong me. Ban pen sensyar bat pen khot Pynkyntang. Ya u syaka jing imblay. Melajiet ikirang kensai. Haga kerdan berkeburam keijat. Kebobot ban kindan lem batki arab yaki kam kumta hari kenja. Mila ailem yaka mensim trikam berkeitiar umoses. Hakadonot jokin yo pau ngut. Kibriu kibala syempang. Badaka jerap jongki. Ulasan syakam suk. Ya upa jongmi. Kumta malatekan hai. Yaki kuan aron. Na kabor bakitiar. Kabapahu jongpa jongki. Kenang bakin don ki Lyngdoh. Kumadawa kaan. Banterwai ki jingknya. Haka Pynkyntang. Ka jingknya ki balong kadak jong ka jingong. Jingap jingong. Ya ka jingpa baro. Ki bahadin habut. Kadu ko pa bakuan. Melapa syaka pertei. Ilau kuan uci sukres. Kumunong lam kubor jongmi. Baru Lyngdoh orang ba. Jong kaniam kerukom jongi. Baru Jisu lengbau mensim bakuan. Ulah terwai ledi hami. Kum ujing kenyau betlem. Bada pelong ki apostol jengu. Yaki bau la Pynkyntang haka jing sisya. Kum kinong ya trelem. Haga ba pendap yaka deiti jing blay jengu. Nang ta melai haki apostol. Ya kinong bot kinong rap. Ban pen benai ka pertei barok kawai. Ban pen urlong yaka saintur jongbi. Ban pen em yau kuon benriu. Tementang ikarpat ya mi atrai kundrat. Bamen ayak ngiru. Kibat telot kebor kebut. Ya kinong rap lem. Kibangi don kam. Ban pendap hok ika deiti Lyngdoh soblay. Kebalahiar pateng syengi. Nadu ki apostol. Doa ikarpat ya mi kuk pa badan bortam. Hakini ki kun jong mi. Ya kebor ka itiar. Berkeburam ka icap. Jong ka Shillong Lyngdoh soblay. Pentamai haki ya kedonot jongki. Yang mensim ka jingkut. Ai bakin next kem ka jideiti Lyngdoh. Jong ka kerdan baar. Kaba kila yo adami. Ablay traikan rat. Bada kenuksa jong ka jim jongki. To kin hikay ki weipat. Ya ka hok kasat. Ya ka akor ka buram. Doa yaki. Kinlong. Kinong yatre lang. Babit do jongi. Kenang baka jialap jongki. Baka jing ai jong mensim bakuat. Ka kubor babhakan seiso. Hakidonot jongki babun palang. Bandup priang. Syadu bakut. Kasla pertei. Tokin hikay lem yangi. Kinong bat. Kinong sam yaki sakamen bakut jongmi. Kenang baki pai jongmi. Ken pen tamai yalaka jing em. Lengba ka jing khasin. Daka ksiar rupa. Kenang bakin yoy yaka jing psa jing petia. Nakaduan jongmi. Kenang bakinong pop kin yoy yaka jing penyesuk. Kenang baki bapang ki banyun. Kin labat ki biang. Tuai bakin yaso alang.
บัดงี้กูตรายกันรัดหากถวายกับพิรัตหากกระปาดกับกระปันอยากจีสเนจเมนากับบันตากิไปบะกิบาลาเป็นคำที่ฮักกีบันเป็ดบันขมิบัดรู้นักบันตากับประเทศบารอกเวหากันอีกรุกมกจัดบันเรียวบารออาสัตลากับประเทศอันเดลลุมลังยาวเพรสกินกลาลองเวอุปาจงมีบักุมตากินดุปุระบัจนายให้กหิมาจงมีดาวตรายจงอยู่จิสคริสควรจงมีอุบเอ็มบัสัญชาริกัดบัดมีหากจิลองกเวบัดอุมันเสียบขวดอุบเลจุนอมลาจุนอมอาเมนกเวลาบันชงโทตรายจงอยู่จิสุคริสยาวบ่าวเปล่าละเป็นเสลดอมันเสียมบักขวดบัดกบอร์อุนรีอุสมาเรพีเพ่นดบเป็นขวดเป็นกันตังยาวปายคริสตานบะเพ่นตรวายากจิงขญาเฮาเปลยโดตรายจงอยู่จิสุคริสยาวเบาเปล่าละเป็นเสลดอมันเสียมบักขวดบัดกบอร์อุนรีอุสมาเรพีบะเพ่นดบเป็นขวดเป็นกันตังยาวปายคริสตาน
pinterwa ya ka jingknya hau play to try chung yu Jesus Christ yau bau pau la pen sle do masem ba khoi badaka bor un ring sumaria pi ba pindop pen khoi pen kentang yau pai Kristan pinterwa ya ka jingknya hau play to try chung yu Jesus Christ ya ka bau pau la pen sle do masem ba khoi badaka bor ba un ring sumaria pi pindop pen khoi pen kentang yau pai Kristan pinterwa ya ka jingknya hau play to try chung yu Jesus Christ yau bau pau la pen sle do masem ba khoi badaka bor un ring sumaria pi pindop pen khoi pen kentang yau pai Kristan pinterwa ya ka jingknya hau play to try chung yu Jesus Christ ya ka bau pau la pen sle do masem ba khoi badaka bor un ring sumaria pi pindop pen khoi pen kentang yau pai Kristan pinterwa ya ka jingknya hau play to try chung yu Jesus Christ yau bau pau la pen sle do masem ba khoi badaka bor un ring sumaria pi pindop pen khoi pen kentang yau pai Kristan pinterwa ya ka jingknya hau play to try chung yu Jesus Christ yau bau pau la pen sle do masem ba khoi badaka bor un ring sumaria pi pindop pen khoi pen kentang yau pai Kristan pinterwa ya ka jingknya hau play to priang ya ka jingterwa no pai ba khoi ya ka ba pinterwa u play try kan rat da perkhat bat ngo thu pha ya ka ba phile penia dei dor ya de bat kan yam kru kom pe pi pendep penia dei dur ya ka jing em ka jing maya ka jing phanau grace utrai to pediang ya ka jing terwa no pai ba ba khoi ya ka ba pin terwa u blai try kan rat da perkhat bat ngo thu bhai ka ba phile penia dei dor ya de bat kan yam kru kom
bapin pendep penedai dur ialah kacing em kacimaya kadik pena utrai Doprian ia kacing terwano pai ba bakuat ia ba pin terwa hau play try kendrat da perkat bat sungtu bhai ka ba pile penedai dur ialah di baganyam kerukom ka ba pi pendep penedai dur ialah kacing em kacimaya kadik pena utrai Pedian ia kacing terwa upai ba bakuat ia ka ba pin terwa ublay try kendrat da perkat basutu bhai ka ba pile penedai dor ialah di bakanyam kurkom ka ba pi pendep penedai dur ialah kacing em bakacing maya kacing pena utrai Doprian ia kacing terwa pai ba bakuat ia ka ba pin terwa ublay try kendrat da perkat basutu bhai ka ba pile penedai dor ialah di bakanyam kurkom ka ba pi pendep penedai dur ialah kacing em kacing maya kacing pena utrai Doprian ia kacing terwa upai ba bakuat ia ka ba pin terwa ublay try kendrat da perkat basutu bhai ka ba pile penedai dur ialah di bakanyam kurkom ka ba pi pendep penedai dur ialah kacing em kacing maya kadik pena utrai Doprian ia kacing terwa no pai ba bakuat ia ka ba pin terwa ublay try kendrat da perkat bersumar bhai ka ba pile penedai dor ialah di bakanyam kurkom ka ba pi pendep penedai dur ialah kacing em kading jimaya kading pena utrai Pedian ia kacing terwa na upai ba bakuat ia ka ba pin terwa ublay try kendrat da perkat basutu bha ia ka ba pile penedai dor ialah di bakanyam kurkom ka ba pi pendep penedai dur ialah kacing em kacimaya kading pena utrai layo ki Lyngdoh prangot pathamai ki phai pai ba thap ti ki knian Naga kod Lyngdoh ka number ka bakhat ar naga linti beneng sau spa ar po sau Maya
naga got linked up ka number ka basan naga linti beneng lai spa prapuwe. yang baro. Doai ko para banget beit para pagkacing kanya jungi gani kasilong penyanghun hakamat ublay pa bodon bor paro ko blay me balamon bakiling do chong me kin sakriya keduan bakhoy badi ki pa chong me Dos ngau senei ban ai da ka bo jo ka ne ka ching knya ba ka ching tre jo ki sakri chong me
kan pesubhaya me berpor berkepensai hapo kabalang jong me ya uso bane shi junam dau kres utrai jongi utrai undan ringkahat bat pi Ken tell yala ke he donun. Dongin yai ngu yu try u play jongi. Da shisha kalong basang hog bat kadai. Kadai jangi ka jing panem yangi haman la kapor ba kacaka panai ngu yami ko try ko pa ba khoi ko play badan bor bat bom jukun namada ka jing pan sle jong man se ba khoi manapan long yau khon ba khamar wei jong mi u Lyngdoh rang ba jong ka jutang ba thamai bat bom jukun bat da ka sign dur bom la shampang jong mi Melai sunggup haban rai ka jinglong Lyngdoh baban wei chungu badai banyai peteng hakabalan namar bau kres amtang bawa penko naga jinglong Lyngdoh bakan jam sim yaki pai ki bawa penlong ki jong u Henry daga jingie si para ula chitro yaki rang ba baki long kenang yo benta ka kam bakan tang chungu Daka jing pu ya kikti Ucet ya ki bakin penmenta kerteng jungu Ya ka jing kenya jo ka jing suspa ya ubenriu Ban pen krea khamat ki kuan jong me Ya ka jing kawai paska Ban ya lam ya ki pai bakuat jong me Ha ka jing ye Ban psa ya ki daka ktien jong me Bat pampen kelanya ki daki sakramen kat baki ai persyang kan la kan yai ban peniadai dur bat ukresi da ka baki lai ti la ka chim na ka benta jong me bat na ka benta ka jing peniem yakin men ki para jong ki ba ka jing terwa me ka sakhi bayan ka bane jong ka jing ye bat ka jing ye Bat kumta, kutrai dan kat baki angel baki reu kuat bero, ngirung yai ngu ya mi kat bangi pen benar ka jing kemenda ka bangi yai ruai. Shisha me long ba khoi ko trai ka thamai cho ka jing khoi bara namar ka tangi kar pat yami to pen khoi pen kan tang yikini ka jing tarwa chongi daga ba phai om sim chong me kum kom jer halo chongki ba kan dup kala long yangi ka met ba ka snam jong trai chongi u Jesu Christ ha ka por baladino ay u dal ka mon sngob ha la priang ka jing sha shitam Ula shim yau kpu daga ba ai ngu yami ula kedia ai u
ai la kesen ran uong to shim but to bam na kani pi baro na mar kani kalong kamet chonga yakaban IT na kabenta chong pi kaju karukom andalala ya bam ulai shim ya kakuri da kabai ngu piang yami ai la kisen ran uong to shim but to di nakani pi baro namar kani kalong kakuri joka snam jonga jonga jutang batamai bat bom jukot ya kaban penmi nakabenta jong pi bat nakabenta kibobon nakabenta kachimap ikipop to lei kani ban kan mau yanga ka ching maya chong ka ching e markata ngi ke bapen mentai ka ching yap ka ching mi pat chungu ngi tarwa ha me ku trai pu chong ka ching em khuri chong ka ching pen em ngi dai ngu ai dam na ma mala nyeu yang ngi ki babet banya khmat chong me bat ban shakri ya me da ka bas ngoret ngi kar pat ya me bag bala yo beda ka met ka snam kres ngi lo bet ni ka wei how man sim ba khoi Tukan mau kutrai ka balang jongmi ka balap priang setelah ke perthai batu penjana ya ka hagajing ien rengkan batu Francis ukpa baku jongi batu Victor Bish Lyngdoh Bishop jongi bat baro ki Lyngdoh Tukan mau lemru ya ki henmen ki para shenrang bat kentai ki balayo tia da ka bakermen ya ka jingmi pat badi baro ki balaklat no hagajing snei jongmi to pediang yaki sa kajing sai ka khmat jongme to isne yangi baro ngi kerpa jame beringkat bakamaria thaisoti bakhuj ka kmi jong blai Joseph bakhuj ukurim jongka ki apostol bakhuj bat baro ki rukhuj ki balapan sngu bahayame pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem hagajing em bom jukut bat nginyoro bat pendon burom yame daukhun jongme uji sukres Dau lembat o bat hau kan long hemeu blake pa badon por ha ka chilong ka wei chu men sim ba khun baro ka buram ka chiro chu nom la chu nom Umbalau kom yang idonang panem Kumlai kai ngirak tin play nginot ban ruai Kok pa joni upahapne Kan non ka pakut ka kerteng jongmi Kan wan ka hima jongmi Kan non ka mon jongmi Ha ka kendau kumbahapne Do ayangi menta ka tikwam jongi Kahabahala kasi Patomap yangi aki rengkan jongi Kumbangi rungi ma Ya
bales nhiều nyanyi bad wat yalam nyanyi shahaka jing pensoy Henry to pelayani nakabasni to pelayangi garpat kutra nakajing sniu baro ha kajing sebun jume to ai jing suk jing san kisngi jongi Kadang baka jarap kajing isnei chong me ngilai berbon nagapo bagin yo ajiada nagajing jenjar bero kat bang na hap kami lenti kajing kermen bakut kajing wan pat unong panem jongi o Jesu Christ Amor kajong ilong kahima kajong ikapokat kapuro junong la junong Potrai Jesu Christ me belong ki apostol jong me kajing suk ngai happy kajing suk jong ai happy Wat paya ki pop jongi Henry kajing e jong kapalang jong me bar kajing sebun jong me to ai kenya kajing suk chitli ka wei kat kum kamon jong me ma me imbasan char junom la junom Kajing sutrai kandan berboreng kat bat pi Dong ini penpau ya kajing yet kajing suk markeliang Hakmi ukon lang broad cha uplay Hakmi bakinoy ki pop jong kaperte Sukitu blakot siyang jing kawai cha ukon lang broad Naga kot Lyngdoh ke number ke bakhendai naga linti beneng spa nyo Kapur
Tungin ya duai. Duai bau cingknya balong belai kutrai. Yau bangina terwa bagi leyop tiang. Un ai jijik im ya kiling doso belai. Bada baro kibasha kri jong me. Kenang bada kabaya long kawai bat me. Haka jing im yai ne. Kendop long ki babet ban syakriya me. Us im bakrau bor. Dau kres utrai jongi. Utrai don ringkat bat pi. Dam ka kli ban pan chakar kuno play. Jo play try kun rat unang seng bat unang sensyar jaga balang unri undaya pi berbor ka ching ye chu. Kenang ba pindom labat pendap ilaka deiti Lyngdoh so play haka hok bat ka hukum. Do blaun pelong ya pi ki atiar bat ki sakhi jong ka ching e jong ka ching shisha ching blai chung u hang ni ha perthai do pin long ki sakri bayai ne jong ka ching penya su don pelong ya pi ki nong sharai ba shisha ki bar kit khia ban ayuk pu ba em Badagak tien ke ba ai ching im haki pai runge bakinang ki nang san haka jilong shitali haka met o Christ. Ublay badon borbero ukpa baru kun baru men sim bakut un kerku ya pi. Subhaya syong mentandan kacing keren kiling do kacing kerku jongki yangi dan maka tawat 4 mi adu ban yo jikerku na kiling do patamai hagani gapor. Ni yeng hang ne haka jaka jungi borok prangut ki pratamai pan ai ka kentin ku blei bat yaro ya ki bal adun menta bat kasyan yangi ha ka jing jungi kerpang e ha ka jing ya jungi ban long kilang do so blei ha ka balang Catholic Kasam chispa nyo Dekod iway koong Tuay ngu yo try na ba ulong mabaha Na ba ka ching isbun chungu kane junom Ha ka banang kong yay ngu bat penan burom yo blay Badap da ka ching isbun yangi Uba layalam rabetinan ti yangi baro Ha kalenti chung ka ching im chungi Ngin duayru ba unang ay bor yangi Bagin la bantray shirhem ha ka hima chungu Ngidap da ka jisungangu ka bakraw na ka banta Lyngdoh sat badan buram jungi imus Reverend Victor Lyngdoh ibaju kesyan bar ay mensim yangi barabor bat kerpang e menta kasngi ba ilala Pynkyntang yangi sya ka kerdan junglong Lyngdoh so blai kublai sibun e yapi Lyngdoh sat na ka banta kanai ka jing sibun bat ka jing lebha jungpi yangi to ublai unang ayapi yakabor ka ikhtiar ban syarayo pai baya jong ublay hakane kajalan yang ba jongi ngidabru ka jing sungu ka bakraw nagbanta Reverend Father Richard Majau
Vicar General Chongkachala Nyamba Shillong. And our sincere thanks to our provincials, Reverend Father Joseph, CMF, Clerician Missionaries Province of Northeast India, Reverend Father Sabu Francis, Provincial of MSFS, Guwahati Province, Reverend Father KJ Abraham, CSC, Holy Cross Northeast Province, and all our counselors for their moral support, prayer, guidance, and encouragement. An impulse gratitude flows from our hearts to all the formators of our different seminaries and communities for their fatherly and brotherly love and concern, their guidance and support, and the timely correction and encouragement. Thank you very much, and may God bless you. Mga bat kayeng kasam jonga in chakri tangi utrai, Joshua Arpusaw Katsan. Ngidabru daga jing ej baga jing songu kabakraw, nagbanta kiyeng kisam jongi, kublay shibun may pa, hen men para, ki bahayeng hasem, ki kur ki ka baro, nagbanta kicingker ku, bat ki mati babha, bapila ay hangi. Joe blay unker ku kerdoy pi, yaki kam baking tmu babha jong pi baro. Ngiduwairu nagbanta, imay pa, hen men para, bat ki bahayeng hasem jongi baro, ki balaklano, bau blay un ay ki, ya kacing suk beneng. Ni ay kajing sengu, bat jing kublay kabakarpang, nagabanta, kinang hikay jongi baro, kibanadu primary hadu theology, bat kinang hikay, hagi jing pulay jongi, hagi lain beper. Kublay shibon yepi, kinang hikay bayet baro, nagabanta, kajing syakri jongpi, bat ya kajing nang jing start bapila ay hangi. Cho ublay unang kerku kedok yepi, balun ay yepi, ya kabay nang bakraw, ya kajing lek bah jongpi baro. Ngisungu ya ki parish priest jongi baro, ki bala ay kajing mencur, nagbanta kajing lek penyaso jongi, bat ki caka penkre banlong Lyngdoh soblay, bat ya cingkershan bat cing pislul yengi, ha kelenti cepenkre banlong Lyngdoh soblay, kublay shibun padar. Kajing sengu ru, ya ki pada senrop jong ki parish jongi, ki bala training kat bat ki parish priest jongi, hakaba kila ay kajing sunran bat jing pensul yengi, kublay shibun yapi padar. Ngisngu ru ya ki padar baro, baywan lang banduai lem na ka benta jongi, ha ka nikasngi kerpang jongi, kublay shibun yapi padar. Kajisngu ya ki choir, ha ka nikasngi, ki balarwai, sngu tenat, ban penrublay, ha ka jinglet nyam, kublay shibun. Kajisngu ya ka cathedral parish, bat kam tam, ya ki sister na Little Flower Convent, naga benta kajing penitenat, bat kajing penbit penbiang, ha kabay day, bat kanay kasngi. Kajing sengu kamtam ki pa jong blay, ki balayawan ban ay mensim, bat banduay nagbanta jongi, ha kanay kasngi. Kajing sengu kamtam ru, ya baro kinong lebha, ki jongi, ki bala Krisyan yengi, da kajing duay, bat ki balano senyang, na kabenta kacing chop chong kane kasngi. Ladangi kum klet ban ay kublay yano, sngopa maap yengi, batu shim kane kacing kublay kulum kajongi. Ya kacing lepha, kacing lep sebun ki chong pi, ha ki babun ki liang, ha kaba ya day bat kane kasngi jongi. Kublay shibun, kublay shihacarngu, to blay kerku yapi baro, kublay shibun. Yang barok mentak ni Lyngdoh jongi kesakar khu yang i barok. Rayunan rengkat batpi, rengkat batpiru, Ublay badan bol baro, pun kerku yapi, upa, madukun, balumen simbaku. Kinesu, kama
Shillong Baro, Shwaban Kren Ba Banabas, Adwan Ganika Jing. I come Yanik Pada Batamai appointment. Pada Prime Star Alwin Yauram, Dean of Studies of St. Paul Seminary, come collect the appointment. Pada Tabor Lang Karbani, Assistant Parish Priest, Laban Parish, Headmaster of St. John Bosco's Secondary School, Lausotun. Para Ebansius Mbai, Assistant Parish Priest, Cathedral Parish, Principal of Divine Savior Higher Secondary School, Liturgical. Para Theophilus Masar, Archbishop's House. Sementara IT Bak Bandabas, Syabana Shandun Langro. Anyway, I'm fortunate to have the last word. Nyangu siya boleh try kandat, mulai angi seprangut kiling doa mentapi ikumne, akan negari kasih jentia jongi, bat kamtam mak Archdiocese ke jongi. Nyangu boleh Archbishop bai jongi, Most Reverend Victor Lyngdoh, bela Pynkyntang bat pengkubur ingin ki prangut ki rang samla ke jongi. Nyangu boleh pi barok ki padar. Nadu ki provincial ki belawan sim penta na ka penta kan ke jinglian diam pat yaba ro ki reuniam ka jing ku belai ka bakarpang kalai sepi kam tam ki kimi ki pa ki belaiti lagi kun prang ski jongpi lokin sakri ya ka balang pat ya ka barom burom jong belai ya ku belai ya ka Saint Joseph Choir belaroi sotenat ya ki seng samla jongi seng romba pat kam tam ki seng kentai jongi After more than a decade of preparation, you are now prepared to go into the world and to spread the gospel. Today is like a convocation day for you, but the gown that students wear at the university or college convocation is only for the occasion. But you are unique. As a priest, the gown that you wear today is forever a symbol of the speciality in the degree and the power vested on you. Your degrees may be few, but the roles that you play are manifold. As a priest, you are a doctor. You must visit the sick, both in mind and body. Through your prayers and blessing, you can heal them and relieve their pains and suffering. Your final blessing will prepare them for their final journey. You are a professor. You now have the authority to teach all the faithful, even to a gray-haired man like me. You are a counselor. You are to give counsel to the youth and to those who come to you with their sack load of problems. And of course, as a confessor, with the authority given to you to forgive sins. The divine role and the greatest of them all is to offer the sacrifice of the Mass and to turn ordinary bread and wine into the body and blood of Christ. During the course of your life, you will be assuming many other roles. Take them in good stride. On behalf of the faithful gathered here, we extend our best wishes and will continue to cooperate, more important, to cooperate with you and to pray for you. So let us give them a great round of applause. Ila pekrek kabam na kamta jong pi brakot ki padar kini belsa Pynkyntang kini ki jong pi ila pekrek hapo divine po biangki hall kungju ki choir anda ye pi ki ba brakot ki dan ka jasong mengatip pilai wan na jengai mana do minem step
Sepo biji don ki bawan pelai kan tinggal don ki jasong ya berkhoi don don kerja. Te sobha wana melek lempat dia bam. Bala kaduna ngatrai belai unsa. Penbiang kumbola penbiang nam taki sana jangut mah. Pat mentang kumnehi nakaliang ke Parish jongi kadang kejing ai sobha jongi tengah kerpat iki pada sobhaban. Nama kinam itu ya pi wei. Te kat banganang khot ki kerteng sobha wan sekamat bagi dong ai sobha banewan. Reverend Father Shan Borlang Mauri CSC. If someone can remove the microphones. Reverend Father David Nongrum, MSFS. Reverend Father Tebor Lang Malngyang, CMF. Reverend Father Bhakupor Shadap, CMF. Reverend Father Tebok Lang Karbani, Diocesan. Reverend Father Theophilus N. Bani Masar, Diocesan. Reverend Father Evansius Rambai, Diocesan. Reverend Father Prime Star Alvin Yauram, Diocesan. Tahun ini kita sebut ngajar part mentah yaki weki fotografer Subha 141 adon the depth official photograph ke bandon lang pat bishop bagi pada arbara. I request all the fathers can come for the photograph together with a new priest. Naga got Lyngdoh ke number ke bakat lai, naga linti beneng saus pa arpo lai.